twirukanye gatatu umwaka wa munani ku itariki 8 z'ukwezi kwa Ramadan i Makka, ahantu hatagatifu kurenza ahandi hose. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma y'imyaka 10 yari yarirukanywe muri Makka, agarutse Makka yatsinze, agarutse Makka ari hejuru, agarutse Makka ijambo ry'Imana ryo riri hejuru, ari nawe uyoboye abandi bose. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikora ibyagombye gukora, ihagarara imbere ya Kaaba. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishaka kwinjira hehe? Muri Kaaba. Urufunguzo rurahafungura, ruracyari mu kaboko k'umushiriki, ruracyari mu kaboko k'umuntu utari wamwemera, uwo ngo nta wundi ni Uthman ibn Talha. Hati miftahu ya Uthman likay yadkhula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-Kaaba. Uthman la uti miftaha ahada. Uthman arafanye nta muntu mpereza urufunguzo, nta muntu mpereza